ya ekipe ya PFC mukanya imaze gukora statement itangaza ko yatandukanye n'umutoza Darkonovic umutoza bari bamaranye igihe kitageze ku mwaka umwe w'imikino 11 yego Darkonovic rero y'umunya Serbia sezo yaburagaho imikino 3 yonyine ngo yuzure uhereye ku mukino wa PFC ifite muri weekend izakinamo n'ikipe ya Gorilla Football Club. So twabimenye turi Bugesera nari nagiye twagiye gusura ikipe ya Bugesera yatangiye camp yitegura Rayon Sport muri weekend batangiye camp twagiye gusura Bugesera nari kumwe na Ruvuyanga nari kumwe na Axel Rugangura nari kumwe na Iberi na mushuti wacu mu China twamenye amakuru mbere kwa peri yatangaza nyine mu buryo bwa zandani turatangaza ko mu nyambaga bankurikira kuri Instagram Oga Lorenzo kuri X Oga Lorenzo no kuri Facebook Lorenzo info ndumva naye bahaye kari cyane aperi rero yasezereye abatoza bose like Darkonovic na staff technique ye yose uko bose bavanye nyine uko yabangaje yabahaye akazi nk'umutoza mukuru uko statement rero ivuga Delaro ugerageza ushyire mu Kinyarwanda baravuga ngo APR FC announces departure of head coach Darkonovic and technical staff. APR FC yatangaje gutandukana cyangwa se gusohoka k'umutoza mukuru Darkonovic ndetse n'abatoza bamwungirije. APR Football Club wishes to inform our fans, partners and the wider football community that head coach Mr. Darkonovic alongside with his assistants Mr. Dragan Silak, Mr. Kulum Dragan and Mr. Marmush Mehd have mutually agreed to part ways with the club due to personal reasons. APR Football Club inyuzwe no kumenyesha abafana bafatanya bikorwa ndetse n'abakunzi umupira w'amaguru muri rusange ko umutoza Darkonovic n'abamwungirije barimo Dragan Silak ndetse na Kalam Dragan na Mr. Marmush Mehdi ko batandukanye bumvikanye gutandukana ku mpamvu zabo bwite. We extend our sincere thanks and appreciation for their service and achievements with APR FC and wish them all the very best in their future endeavors. Turabashimira cyane kandi tunyuzwe cyane n'akazi badukoreye hano ndetse n'ibyo bagezeho hano muri APR FC kandi mu by'ukuri turabifuriza ishya n'ihirwe mu byo bagiye gukurikizaho mu hazaza habo. Iri ni itangazo ryasinyweho na Brigadier General Deo Rusanganwa uyu ni chairman w'ikipe ya PFC ikipe y'ingabo z'igihugu. Samir commentaire no kuri Darkonovic abakunzi ba PFC urebye reaction zabo kumwe n'abanyambaga biragaragara ko ari umutoza barambiwe batigeze bakira batakunze nyamara n'umutoza ubu wabaye igikombe cy'amahoro muri sezo abaye igikombe cy'intwari muri championnat ararushwa n'ikipe ya mbere nota rimwe no wa kabiri biracyashoboka yarenze ijonjora rya mbere rya Champions League asezerera Azam malheureusement aza gusezerwa na Pyramide iri kuri final. Yes yahuye n'ikipe iyo sezo wayi ratinga ku manota ngahe ya Darkonovic amanota kubijyanye mu buryo buri technique na resultat amanota na mwanka 80% uko ibikombe byose aracyabirimo nta gap irimo ifatika igaragaza wenda katazatwara igikombe cya championnat kereka ku bantu berekwa ariko n'ibikombe byose yakiniye yarabitwaye apari wenda ya Sekafa yatsindiwe kuri final ko ni sintekeza kari igikombe kuko ni yari pre-season tournament ntabwo wamuveba kuko yakabonye equipe ye neza nyine niyo mpamvu byitwa pre-season. APR hari ikintu imaze iminsi ubona ko yavuze ko yarenze kuko uko agiye bisa nkuko Froje yagiye kuko na Froje yagiye atwaye igikombe cya championnat ndetse anagitwara atanatsinzwe ariko still baramusezerera hari icyo bamushinja si resultat kuko resultat APR irazifite ahubwo icyo bamushinja cya mbere bamushinja gukina nabi gukina ibyo mu buryo barebye abakinnyi bafite n'amafaranga babatanzeho ku isoko ntabwo banyuzwe n'umusaruro n'uburyo APR itegeka amakipe bahura nayo mu bijyanye no gutambaza umupira mu bijyanye no gukina neza ku buryo ubona ko nubwo hari ukuntu ekipe ikina ikabona resultat ariko ekipe nini irakubaza ngo how izo resultat zabonetse ko gutsinda ikipe ishobora kwatakwa minota 90 yose ikabona contre attaque imwe gatsinda igitego nka kumwe
nka kumwe Liverpool yatsinze Paris Saint-Germain mu byibuka Paris Saint-Germain yewe umukino birangira Liverpool ikoze contre attack sin igitego icyo ngicyo rero cyo gikomeza kugenda kisubiramo kandi uri equipe usanzwe ukomeye bihita bibyara ikintu cyo kuvuga ngo ntitukwizeye n'ubwo uri kuduhareza ita kuko dusanzwe turi equipe ikomeye n'abakinnyi bambaye iyi badge bakaba bagomba kubikorera bagashaka resultat ariko mu buryo bw'imikinire no kuvuga ngo urategura resultat zigiye kirambye na equipe yifuza ibirenze ibyo mu Rwanda ari byo kujya mu matsinda ya Champions League cyangwa se ya Confederation bakabona ko bidakwiriye ko bakomeza gukina muri ubwo buryo niyo mpamvu bahisemo gutandukana sinzi ibyo bumvikanye bavuze ko bumvikanye gutandukana ku bwumvikane impande zombi akari igihe umutoza kubeshya ngo mwumvikanye ku bw'impande zombi oya impande zombi ubwo twetiye kujya muri Zandani ngeregeje reaction ariko Darikonovic yirukanwe ariko yirukanwa babyumvikanye kubera iki umutoza yasinye imyaka 3 atoje sezimwe nayo nirangiye birumvikana ko yigiye kumwiruka yesheje imihigo ko ntabwo muri shek ibyo amuteze byose yarabikoze yego APRFC yabashije gutwara igikombe cy'amahoro cya champion n'ibirarangira afite amahirwe yo kugitwara yatwaye igikombe cy'intwari ntekereza ko kitarimo byo bamuteze yego aho yagejeje APR naho isanzwe igera muri Champions League so navuga ko yesheje imihigo ariko hari standards wa mugani uko Samira yabivuze APRFC barashyizeho yego turi 2025 ntabwo twifuza umutoza udukora ibyo twakoraga muri 2020 disons comme ça so baravuga ngo rero bisaba iki kugira ngo uduha amahirwe yo gushaka umutoza tujyana mu ngamba tugafatanya kwesa imihigo ibyo rero hazamo ikintu cyitwa compensation yego ubundi mu mategeko umutoza yesheje imihigo ukamwirukana umuha amafaranga yose yarasigaye cyo bita imperekeza ariko ntabwo equipe yafata imyaka 2 n'ukwezi kumwe ngo iyo myaka tufata imyaka 2 ntabwo agwa compensation y'imyaka 2 yego so baravuga ngo tugusezereye n'ubundi ntuzamara imyaka 2 utarabona akazi ariko urafata amezi 6 yo gushaka akazi ese waguha amezi 6 y'imishahara yawe yose y'amezi 6 nibura mu gihe utarabona akazi ukabura guhembwa tukiha ku kigihe uzababonye kandi kaza ahandi so bivugwa ko muri Zandani yo namakuru tajya tangazwa n'amaklebe mu buryo bw'officiel yego APRFC amakuru nge negeranyije nuko APRFC yamuhaye amezi 6 kimwe ni groupe y'abatoza 4 ni groupe y'abatoza 4 nawe arimo yego abwa amafaranga imbumbe y'amafaranga bahembwa ku kwezi ikaba miliyoni 40 z'amanyarwanda no ikaba urumva 35 senti miliyoni zingahe yose muri rusange mu manyarwanda ni nka 44 aho ayo rero kuyabara buri kwezi amezi 6 bakayabaha imbumbe iyo compensation yabaye impamvu bavuga ko ari mico cyangwa se batandukanye ku bwumvikane nuko yemeye compensation donc nta cyabaza APR nayo nta kimubaza APRFC rero Zandani zikavuga ko igiye gutozwa n'abatoza basanzwe bari muri academy no mu ntare muri imikino 3 isigaye abantu muri APR bari basigaye mu nka hari ikibazo nk'ariyo mpamvu bishobora gutuma badatwara igikombe kuko ntabwo banyuzwe nuko abatoza so abagiye gutoza APRFC rero equipe taratangaza muri buryo officiel ariko Zandani uko zivuga ko rero ikipe igiye gutozwa n'abatoza bakurikira sibyo hari mazina yabo ko arimo harimo ba Ndori se n'aba harimo bita Ndori Ndori Mugisha wa mugabo w'inzobe wa mu ntare agari Ndori w'umunyezamu bane muri APR oya Ndori wo mu ntare yitwa Mugisha Ndori nimwe mu batoza bo mu ntare akaza uwo bita Bizimana Didier ni myugariro wa APRFC mu leje y'umunyabigwi cyane Didier Bizimana ndetse na Ngabo Albert niyo bagiye gusigarana ikipe bayikoze mu bakinnyi yari komeye cyane so abakunzi ba APRFC badukurikiye kuri YouTube no kuri FM mirongo yacu yose no kumbuga zose mudukurikiraho uwari umubongyo ibintu byose byerekeranye n'inkuru nejo mu rubuga rw'imikino 3 kugera 5 kuri Radio Rwanda aya makuru twakurikiranye neza abamwe mu bafana bati umwotsi w'umweru wagaragaye Shyorongi Darikonovic hariya sibye ko byo byateye
emosi y'abakunzi ba APR ni benshi cyane bafite uko babibona, ni benshi cyane bafite uko bikurura n'uko babyumva, ariko biteye ubwoba.